Sareta, le tua o le langi, le tua o Abraamo, le tua o Isaako, ma le tua o Iakopo, o le tua o lona tuafa le nai whaavau, iovo au, le tua e tu mau i le suia o ananafi o le so o atahe au, whaatalo whatuai i le ia manamalu si tātou o tunu i lātou mo le ava noa e mafuta mai ai, e le tatununga na whaatasi tu fo il telo i tātou i sauninga, ia sātu ina atu lava le ava noa e tau te anga i tapua inga, me se foi o le tele foi o nisi o auso, a me se au na le atu o whaatino ina lātou sauninga i le tai au, le tu lai se fulu, ia o e whaalo alo fo i le anganga ma le loto e ngā lue whaatasi le tino kiriso tu atu fo i le avanoa e mo i se avanoa e mafuta ai ia o tau lava a sauninga ia matapua inga peo na masani ai ia au a wha avanoa mai le nei lao lao i le auri o le sa e avatu i fo i se sao ia o le tātou prokalame ni nei a le Kevin Life Ministry i lau sa avalinga wha le anganga ia whaatalo whatua ia te oe a whai o le whatua e a whea ia lunga o le prokalame nei o Kevin Ruiva le nei o le tātou prokalame fa o wina tātou Bible study me se fo se fa mahalosi de upo le atua i lau savalinga fa le nganga ole a tātou wo mo i lumo le atua ia ona tātou se e mai fo ila ia tātou tatanoa i lana upu au te whapea tu ia te oi awane e toi se e se le nei asa share lor tātou prokalame i lunga lau timeline fa talo fa te tātou mafuta mai lunga le tātou YouTube channel ma lor so i fua ia te o tau mai tātou umalawa o pa anga le Kevin Life Ministry o mawhai ona tu ina atu le nei prokalame ma o onga ono la o tau lango whaatasi fo i mautou talo sanga e o fo i lo share ino le tātou prokalame really appreciate ia lo sao mo lo fiso soani fo i tāte ngā le rue whaatasi a whai te share ino le tātou prokalame o lo a vea o i mapa anga le tātou prokalame ia ma o lo a fia fo i oi i whaamanuianga o talo sanga o lo tu ina atu i lo mo le atu o lo te talo pe i le atu e whaamanuia i pa anga le tātou prokalame ma i lato uma ia awane e misia le nā whaamanuianga mai le atua e ala le i le tālo tonga tasi ia e whapeo o na la haunga atu le upu a la fo i e te whaasoa i nā atu i lunga o lau timeline la tātou te talo le tōle mātou ta mā wala au lia la au fio lou nganga pa ia ma le mana o lau upu o oi le nganga pa ia o oi o le moli mau e whaatatau i lau fionga o oi o le moli mau e whaatatau i le atua le ta mā le atua le alo ma le atua i le nganga pa ia o oi fo i o le moli mau e malama lama i lau fionga wala au lia lou nganga i moli mau le nei aso ina ia whailoa le mana o lau upu i lau whanau a i whaatonu ia te i mātou ta mā au mai se loto fau le nei aso a mātou whaalongolongo i lau upu ia whapeona a veo se vai maluta mai whapeona utufia ai lo mātou ngā lala whaale nganga o wina i mātou te talo i lo wanganga pa ia fesosoa ni mai lo ni tangata o se upo le a whaasoa au mai le loto tele au mai foita male upu mai ate o ngalue lo wanganga ono suafo o Yesu Keriso le ole mavala au tuai nei amene 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 via le tua ua talu lava ona whaanga solo a tātou Bible study ia ma tātou wa onga tuspa ia. E iai lava nisi o vaenga o lo o whaapeo no o vaia pea ia ma leva ona taatia i le loto. Ai whaingatā lava o na watu o nei e iai mea ai e tāla whiangai i le tūlanga o tangata ua mātutua whaaleanganga. E fuit mea ai mo i lātou e pepe whaaleanganga o i lātou la e pepe whaaleanganga. O te iloa a whaiona e te iloa e le o mālosi lo wola whaaleanganga. Mana i le tape o lau Facebook Live. Mana ele sui se me te mai mo le tātou prokalame le nei. Kasi little bit la tau mafa tātou prokalame le nei afi. Whai o te mapu lotu, whai te mapu tātou tonunga, I don't think this program is for you. Ai whai o sa uni lo loto e te fia whaalongo i le atua le nei aso. I think whai mama e fia i loa le fina ngalo le atua. This program is for you. E mo oi whai te fia i loa le upumoni le atua. Oi, e tangata na o lātou muri a Yesu, o so o Yesu, mo lātou o e muri a te ia, tangata they are believers, tali tonu le fe au na sauma Yesu. A ina o whai atu Yesu o ia o le areto mai le langi, whamatala tu spa ia na tu ua e tangata.
no e o fo ila na au so wa matan o fitutilo e mai Yesu e ha ko ke muri fo mo auto yo o se a fa mai ele to e fa Yesu e o mai because o tangata na ile ina wala unga le upumoni ele i o ngatasi ma mea lai o lato loto and that shows le mea lai o lato loto ele to e fa yatu Yesu hey le ngai se le ko fa winga ngola upu hey o la lava na tu e Yesu e o I think some of you guys, you like love and follow il tato prokalame. It might be this is the last time you like follow along or tato KLM. I pe lo tato prokalame fa pe kire ko fi fa along ya Kevin. O mana tu waila ya ila so na no mato malanga male au ta o aviel mako vengi o mako vengi la mako wo ila lo welen kong el malanga le a tamatu wa ya FC o ya le a tamatu wa ya aveli ia lu lol mato fainga malanga ila loi wa ulanga vele vengi o venga kwa ilungi au kilangi kau lo welen kong le vengi pa wala le mo faila si matu tu ona to ina sa tonu ya manisho tama ita yon mato o sosi al kolisio tamatu ya aveli hal wala i ole vengi ya usu pese mtaltalie we all enjoyed our ride mato wo o tulo ina i taupo o nala runabout kuso lai alu le ta vale fo ilele anga o le kui ka ofi se manguela ver maka vale kusa wakwan mako vengi ayo so fa fu se i fo marka vale le alwai nga o kuai ka ofi o lala ingu fa kwa umanga mako wa fe McDonald fa ka u pu kofi ngai ko inga mai ka mai ka inga i ko mako o le kai mianga o kuai ka ofi fo ilele ia masaa uma kofi ngai ko inga mangai fo ino le mea e o ngai ila vai ngai yo mako ke i umar ke mingo kuai ka ofi ngaso ino o kulai ka ofi le ka ofi kilo me para me ocupa ve ko sole o ka vale le nga pasi fo iluma ele ai mase singa faitio ya kia why na mafua na le faitio na la to ilo male mena tupu anga o le kui ka ofi se mangue ya fioki umaka ngai ko ka vale so it's not my intention o te tu ita ofi ta vale ai ana o le tu ita ofi okay longa umala ia o ku ka ofi ia kauseki au sa lo lisko inga nga aver ka vale lo winga la utala fa matala to ngai pi fa pe na fo i tu langa o nga male marta atonu na e fia lava ile tato riding tato sa wai te fia fa longo i pa postadi te mi uma te fia fa longo ai okay ku lo i lo ka ofi ngai kongo le ama sa ai lo i pu kofi you might be lana enjoying the ride ale la masa ala i pu kofi nga e fia ya ona o le tūlanga o se fe au e watu e te le o ngatasi mal ai mise lava pe a fai e mapu lotu lau fina ngalo e te manatu o lau e kalesia malau tatonunga o le a tu fo ila i disi o vaenga ma o fai ia matato woi tonu I really want to set you free really want to see the power of God fia va ai le mana o le tuonga lue Amen. So, ele yese na no ta inga e fa pe te e afu e fa masala i pu kofe. No, I think tu sa pe kele ko fia ko fia so ko le vengi pe wa ver ka avali. E li so le la ta tu fio la uma. Venga nga ma en ma ko malanga nga le ma se sing fai ki o lang fio la uma e nga masala ko kofe. But at least they still alive. Amen. Ole upole tua. Asali na ufa matala ina le upo le atu o la ua ia i to tonu ia le fo ino le mea le whaasino manga le atua i to tonu o la na upu ai o wha uru tala ina tātou tata noanga le nei aso e wha pea ai se awa le to inga lue ai le atua i to tonu o lotu right le la tato o sa ili le mafua anga ono o le atua fai mai e le suia le atua o ana nafio le aso o atae au e tu mau ai se awa e le to e va ai e ni va venga le atua i tutonu o le tou e kalesia ai se awa le to e malo lo ai se mai ai se awa le to e mafai ene e va ai wo turini te moni ai se a wale to e whaasa o loto ina i tangata o loo polonga. Ai se a le mafua anga o nei mea uma. Ua sui la le atua.
Wa a fai ele o toi tupu I to tonu le ekalesia. Simple ale tali tātou tali o lona winga wa sui le atua. A fai mai o sui le atua, o lona winga wa pepelo le tuspaia. But that's not the case. O le case, e le o whaapea o suia le atua, pa o suia le whaamaoni o le atua, ua suia o a onga matatonunga e kalesia. Ua sui lotu, ua focus lotu I mo meo whalesa, ua focus lotu I lea, ua focus lotu I le whaapea a tausi le whaife au o le afo, o latu tausia le na o le atua, matua I sui a toa le fiolo, tele a o onga I le o ngatusa ma le upu le atua, a tono le lotu fo ina te lotu ai, e le o whai e tusa ma le fionga pa I ale atua, o lai whai matu ma ngā nuu, ua ofi fo I le ngā nuu wha pau pau o sa mo I tutonu o le ekalesia, pe no whai atu, a whai te mapu lotu, sui lo lau channel te mire nei. O le upu le atua, wa umo na wha matala mai e le atua langa ngā nuu, for mai o le malo le atua, so the kingdom of God, so se maloa e iai langa ngā nuu, e iai langa culture, right? O le culture la le nuu le atua, po le malo le atua, o loo wha matala ina I, e le o se anga nuu a le atua le anga nuu Samoa, no. E o fo I le anga nuu o tutonu o tatonunga, e le o se anga nuu le atua, o loo tu sia I le anga nuu le atua. O le upula le atua. Amene, hallelujah. Ai se awa le toi va aia, ai se va venga ma se mana, ai se awa le toi ola, ai se anganga I tutonu se ekalesia. E se tasi o tina na sota I mai te au, fitus fulu lima tausanga le soifu o le tina, ua leo a fau mai lunga whaalongolongo le tātou a onga, tātou Bible study, okay? This is ele o se tanoanga wha pesi I se Bible study, pesi I se pokalame, no, ia mamalo whaalongo, o leo te tau mawhai e encourage tātou I le upu a le atua, ai le o le anga nuu o tātou nunga, even Kevin Live Ministry, aua te whai e tusa ma lau skaili ma meo te whai ai, no, whai e tusa ma le upu a le atua. This is where, leo te mana oi point ai oi, te mana oi whaasino ia te oe le upu a le atua, ma lona fina ngalo la iai, e te alu e whai, aua te whai e tusa ma tū maanga whaatatonunga. Na alu ia si tinale la tō whaiwhi au ino ua maisi ana tama, ia whaalongo si whaiwhi au lena, na alu la si tina iai, e whai iai. Se te talo le whaamalo longa. Ia wai whaalongo si tina, e o lai whai te talo whaamalo longa isi e kalesia, ma whai la ila la tō tatonunga I mea nei, ia o lai fo I vavenga lea tua, o whai lea la ai o lea alu ili si la tō whaiwhi au, e whamari talo le whaiwhi au iai. Whapea, ia, o ka kōkari ko ngunga ele whai al ngā mea, paone mea o kakalo I le atua, ai ko upei oi, ali I makamai ka I fō mai. O le la tō tatonunga. Si, o le wha ma mawhai le whaiwhi au lea awa onga lātou e kalesia, ma le lātou tatonunga. Right? O lea wha matala ina fo le tau tinonga, lea ai tātou tele I oi le upua le atua. A tonu o le peona o whaiatu, o le a whaina, ni fina ngalo e lātou tele malama I le points le tau wha matala atu. Sa, le na o wha matala ina atu, I le tūlanga o le hafa fines fulfitu tausanga lena ma o lena fiso o tai mai. E fia maua se fiso o soani. E o mali taimi nei, o lea lava e pe o le mafua anga lena, wala ina ma mafai lo uroto. Lo tautalangia pe o le upule tonu I. Wa o le toi manatu lava inisi lava tu ini tala mani whaitionga o I lātou e mapulotu. Ai o le a o walu. Te mana o ia e sa o loto. Ia ave lau wha mua moi le upulea. Ma te otula. O le tamana so ta I mai no foi Australia. Ia o lona tua whawhine lai ne le nei sa le nei au kilani. Le no foi sona fine le sfufitau sanga atono le foi mai mo mai. Tu lowo tau pa ia mo tau maru. Na so ta I mai no o walu la I o te halu e a foi.
ma te whanenga luenga wha malo longa ia pe lava ona o whamatala ina mai lava i le tae au le asosai le asona soa se ia o le tūlai valu i le pōle o le asunga fua e le i longa lava na maua se malo longa o le awhawhine i le whaatau ngā ina e le ti Apollo. Within 10 to 15 minutes na matau no wai whaile te talo le wha a foi. Ma turi whafo le te moni i le suafo Yesu. We follow the principle of tuspaia. Whameltala Yesu o e muli muli atu fo i nei whailonga ia te i lato o e whaatua tua. E le o whai mai e muli muli atu i whai whe au, pe muli muli atu i whai e vangalia po ni perifeta. E le special ni tangata le atua. As long as you believe in the word of God, whameltala Yesu e muli muli atu nei whailonga ia te o tau. Wa tātou whaia ia tū langa whaapea na o whai whe au e mawhaina te talo mo tangata. Wa tātou whaia ia tūlanga mawaenga whaapea wa foi. Wa whai whaaleanga nuu. But that's not in the Bible. It's not in the Bible. E le oi to tonu le tuspa ia. Su e mai tuar kenese tau tua. It might be you find something in mawhaina e wha li liuina e prove ai lau point. Au te whai atu ia te oi. E le o le wha tonunga le nā le atua. O le mea lai maalia, le nuk tala no e le vaenga lea. E mati tau nuu watu. O te leilo, se tu lou ia. O le tina le no foi tamaitai nea. Ia o ia o le tamaitai sa, ia por tapo sa. I le tatu nunga wha katoliko. Ia o le ala iai manisi fo tina, ia ilo tatu nunga o tapo sa fo, i o le autatalo o tapo sa. Ia ma te atu o iai, ia whaonga ina wha atusa, ia matulanga o la fo i e uu o le tentiti le sa tauro. Ia mo meo wha atusa na i e uu. Ia o le fu ina tala mai e tea, o le aso sa mua ai matele i o atu le aso na so ai. Na asi nei le pātele. E la le pātele. O lai te tele le ti ngā ia o tamaita i nei ia ma te imi o lama tua ai oso le whaatau ngā inga le ti Apollo. Ia o whaapia mai ki Apollo e kala le whale, ia o kau kala mai le anga le anga, ma whaatau ngā le nei a whawhine mo le nei lua aso. Le na lua ele pātele iai. Ia a tonu sa whaise te talo. Ele iai ma se mea na whaia i le nei tamaitai. Ua uma nei la o na whaasa o loto within 10 to 15 minutes na whaasa o loto le tamaitai. Sa tau ma whaila e ave ma tala noa loa i le whaolatanga. E tau ma whaila wala e tala noa atu. I le whaalewa ai tangata whaapea special Kevin. Whaapea ai special Kevin Malone to lua. Ai o se wha unga ua maua tele le ma te operator. Ima whaatino. And I really want to have a esele na mindset. Te mana o e whailoa ia te oile te mai moa mai. O le pule ma le mana na mai le atua. E mo oi mo wau le tangata whaatua. It's all of us. O le religious mind na le iai tangata lo lotu. Ua le mawhai eina to inga lue le mana o le atua. E alala no whaia le tala le no tala no atua nei. Some of this testimony o te whai le te whaitunga, there's a lot. Ai ono wa tupu mai. Ia, o au nā le atua. Le fo e whaingoa ina o au nā le atua. A o le whisili, ai se ana le mawhaina tūri e le te moni. Is it because of the religious way? O le au wala whaatari tonunga? O whea o iai le mana o le atua. O whea o iai le mana o le upo o le atua ma le mana o lona suafa. E mafua mai ona ua tātou whaia. You know, ele mawhaina tātou argue mani fruits. Ele mawhaina tātou whinau maau e tusa ma meo fruits. Ona a u whaia tu fo ile tau tinonga o upu o le wha maoni o le atua i lana upu i lo o langa o venga na whaia le atua i ulima e ala i lana wha mahalo longa. Ma le toa tele o tangata lai wha atua, not just only me. Lot of testimony tangata lo lotu sa moa o lai fu i lato te whaia. O lai work le upu o le atua. And yet, ai se ai le manifeste tu tonu o talitonunga. Tato oile e fionga pa ia le atua. Te mana o ia te oe whailoa ia te oe. Maila na fionga pa ia. Ia, ma tato. Amene. Are you guys alright? Check ya kako. Amene. Sau akangale. Amen.
Tau aka awe te awhino whaalongo ia mo se mea mai le atua malama lama. Amen. Te talo fo il poto le atua de rea fiafi tātou tatanoa. Tu se ngaruenga. Lona mta upu mua. O i tatou mua le Ioane. Le Ioane lona mta upu sifulma le ono. Fa upu sifulma le tolu. Fa mai. Fetalinga le a Yesu. Ai amaliu mai o ia. Ai tano Yesu le nganga pa ia. Fa mai amaliu mai o ia. Lona winga ele o se it. Amen. O lai tala nor tangata. O le nganga lea. E tupu mai ai le upu moni. E taita ia ia te outou i upu moni uma. A wā ele tautala fua ia na o ia. A o mea uma e whaalongo i ai o ia. E tautala ai lava. Ma whaailoa mai ai i a te outou mea e o mai. O le whai mai Yesu. O le anganga pa ia. E le tautala fua ia o ia e whae afoi. Fo mai na te whaailoa mai mea na ia whaalongo ai. O le anganga pa ia o ia o le anganga. O mea uma lai whaalongo i le anganga pa ia i le tamā male alo. O ia le na te whaailoa ina mai a te tātou. Amen. I le tusia ngā ruenga o lona mta upu mua foi upu e walu. Foi mai. Ai mauai o tou le mana. Pe a fioifo le anganga pa ia i lunga ia te outou, e fai foi outou mamoli mau ia te au Yerusalema ma Iutaia, umalava, ma Samaria, e o lava i tulu inga o le lalolangi. Right? E le mawhai ona e moli mau e au noa ma le anganga pa ia. Ai to tonu ia te oe le anganga pa ia, e ta tauna ia te oe le mana. A fai e le o ia te oe le anganga pa ia, sorry, e le o ia te oe se mana. E ma fai lava ona tā ua o se ti a kono o se fai fe au ma se le a lava se tā po sā, po se pātele, po le a lava se fe sosoani e pikopo eni, po le a lava se tūlanga po se pope, whatever. O le a lava se tūlanga, o tūlanga wha religious le ei teimi nei, o tali tonunga. E ma fai lava ona tā ua oe, ai au noa masianganga pa ia. Na tō fia e mawhai lava na e nofo ai, ai le ai ma se mana o iai. Whai mai, ai maua e o tau le mana e ta tau lava ona iai se mana e te whai ele ngā ruenga. Whai mai, pe a fio ifo le anganga pa ia e ta tau o le anganga pa ia o ia le ele mana. O ia le whamertaltus pa ia, o ia o le moli mau. He is the witness. E le iai Kevin i le amatanga o le lalolangi. O te le iloa fo i le atua. O te le iloa fo i Yesu. Na o le tusi pa ia le tatu te whaitau. A le aila le anganga pa ia o ia o le moli mau. E whailoa ia Kevin. E le malama Kevin i tusi pa ia. Ono le anganga pa ia, na o ia le true witness, o Kevin, a whai o te tala noa atu i le atua. O au le pepelo langa o te le iwa ai i le atua. O au fo i o stangata tau whaavalea pe a whai o te tala noa atu i le atua, ona fo i o te le iwa ai i le atua, mai o te le iloa pe moni nei mea. But because o le witness, o le moli mau o le anganga pa ia lei to tonu ia Kevin, to tonu ia te oi, o le mele na e alai ona iailo na effect, o le mele na e mafu ai ona ngalua e le anganga, ona o ia lai moli mau, e le o moli mau Kevin, o lai moli mau le anganga pa ia. Ai so o sesi lava iai le anganga pa ia, e iai le mana. Ai o le anganga pa ia, fo mai Yesu e moli mau I mea na whaalongo ai.
na ole upua mai le atua, only the word of God e mawhai on the witness lea nganga pa ia. You can have the power without the purpose. You can have the purpose without the power. Okay? E mawhai ona ia te oile nganga pa ia, ai le ia te oile upu. Ono e tadia Yesu e te oile nganga pa ia, so e manga o mia oilea le upu le atua. Ono lo purpose le na in Christ. Right? E to a tele tangata o la fo ua iloa le upu. Ai le o ia te ila tau le nganga pa ia. E le mawhai ona e separatinga le lua lea. E le mawhai ona e whaia lau ngā ruenga wha le nganga e au noa ma le nganga o le atua. E le mawhai ona e whaia lau ngā ruenga wha le nganga e au noa ma le nganga pa ia. E o whaatasi a le purpose ma le power. E le mawhai fo ina e whaina ina ia te oile nganga pa ia. Ai le aiso purpose. Ta tau ona whai. Tele Kirisiano la ia la tau le nganga pa ia. Ai le o ia ile o ilore upu. Ele o ia se purpose. And yet they have the Holy Spirit. Ai le o exercising le power. La tau te le o wha o ngā ina le mana male afo male upu le atua. Tele fo i tangata, e le o yeisi nganga pa ia, ai makua i le leia le fiolo. Malama le kenese e tau le whaalinga, i loa le tuspa ia, i loa i le mawhau, ai le o yeisi nganga pa ia. Tumui information, ai le eise transformation. Ai o i, e le mawhaina o ese le power ma le purpose. Because the purpose without the power is useless. E te tau ono o whaatasi low purpose, ma le mana ono o le mana lea, e whaatau no uina le purpose. Fo mai le tala tu spa ia ina ualu Yesu o le au so o whahe e lima fo mai, na ngā lue fo ilo nā nganga, ea, e wha mautu pe confirm lana upu. Whahe e lima lau so o malolo kangaka. Whahe e lima o lau so o whahe e turi te moni, sa whaatau no o lainga lue i tua le nganga pa ia. Lainga lua i tua le nganga pa ia e wha mautu le upu. The question, ai se au tātou le toi wha ai ai. Wa sui le atua. Wa sui le atua. Wala ina le wha ia ala whamil tātou spa i o le atua i le sui o ana nafi o le so o atai au tō mau le atua. E le i sui a le atua, ua sui e tātou tatonunga le upu. Ua focus a tātou tatonunga i tupe, focus i building, focus activity, entertainment, try to keep the people. They no longer focus about the word. Ele o toi va aitangata I ile. Uputatu atu tu se Ioane. Whetalainga Yesu le na whai I mo meo religious leaders. Hallelujah. Amen. Love you guys. You guys all right? Take care kakoa. Amen. Tono tu se Ioane. Whameritala Yesu na whai religious leaders. Whaupelu ono. Ioane rumta upe valu a toru fitu. Ioane valu fe upe toru fitu. Tala lea Yesu na whai I mo meu religious leader. Whameritala Yesu ile Ioane sfuma lima fe upe fitu a o tautu mau ya te hau. A tu mau fo'i lau upu ya te outou. My word. Tu mau ya te outou. You ask anything. So se mea te whai lea tua. Whai e sea, lai te whai e tusa manana upu. E whamaritala tuspa. E whamaritala Yesu le whai a nai I au whai a onga kuspa. Ia ma whai whi au ma tangata religious. Whamai. Wa o I loa o le whanau o toa Abrahamo, which is o kako uma le whamai, o ma kou Kirisiano, o ma tau whanau Abrahamo. Yes, le whamai tuspa ia, sao. Whaalongo fwara tala Yesu, whamai. A ua o tau fia fasioti a te au. Tau si a le sisi o whapenga. A wā ua le iai la upu I totonu ia te au tau.
Ua ala no fia fasioti tai nei po tangata ia au farisaio mla kusi upuli a Yesu. Because there's no, like his word has no place. Ele o iai se upu ale atua I totonu. Ele o iai lava se ava no le upu ale atua I loto tangata nei. And yet, o tangata nei, o ka ngaka laika whameo laika pua I le atua. Whameo au ngā le atua. E whamei Yesu, ele o iai la upu I kokongu ia ke o kou. My word has no place in you. Ele o valuinga, pe ele o avea se wha mamafa I le upu ale atua. Ele o wha mamafaina I le upu ale atua. Se I tu loa, I la ua ia tantonunga, e iei le stangata, kukua pule la ai tae au, o le aso sa, ainga o ngā I le vai aso akoa. E pei lava le tusi lea, o le pei ale upu ale atua o nguspepa I le skangaka. Wa ave maina e tangata le upu ale atua, wa le aise value le upu ale atua, o na e o ai le whai meo au na le atua, na te le o avia I se whaataua. Wa whai o se whai ngā luenga e alu e mo, sanga kupe makokongi ai. You know, sometimes the truth hurts, but it will set you free. Amen. Hurt you first. Amen. Set you free. Amen. Mana I le upu ale ali. Amen. Ai Yesu, wale aisa ua, wale aise ava noa upu I tō loto. Ai whamela vaenga, o maa kou o le whaangau a Abrahamo, ai whamarka la ai fo Yesu, peile ai o kou o le whaangau a ki Apollo. Whai taula loifo. E ma whaia fo e ana whaia ngā luenga le atua. I le o se akari o le atua, o le akari o ki Apollo, ona e pepelo le mafuanga, nā laina whai. I te tono le tusia, lua Korinito, o lona mata upu e wha. Love you guys. Whai mai, ua wha taua soina manatu o ila atou o ele tali tonu ele atua o le neila lolangi. Nei, ina ne ipupula atu ya te ila atou le malama o le tala le lei I le mamalu o keriso ua tusa o ia male atua ala po ala le atua murimuri. O le atua mua le tano mertus pa ia iluma ifo o le ala ititi. Ona o le upu atua, God, the word God o atua, ele o se ingoa. It's an office. Right? O le upu atua e pe o le perifeta. O le perifeta ele o se ingoa se tangata. O le tūlanga, o le office, po o le afo tūlanga wha a le perifeta. Pe fo le fai evangelia. It's not a name or person. Le ai o le function ia po le office as a evangelist. Right? Same thing with God. O le upu atua, ele o se ingoa o le atua. Ai o le tūlanga, it's an office. O le atua muli la, o le atua Abrahamo, sa ako ma Yakopo, o le atua mua na tano mertus pa ia, o le ti Apollo. Na e whai mai, ua whaataua soina manatu I latou o e tali tonu, e le atua o le nei lalo langi. O le ala te tau wheside tuai, o whea atua I au ngaire e ka le sier keimingi. Le lo lotu ai le teimi le nei. Ona o le atua leitua le ala po alea, e whai wā venga I le suia. O le atua lea, wha malolo mai, kuri ke mongi, e alofa. Le atua leitua. O le atua leiluma, e pepelo. E pepelo. E le wha malolo mai le kua leiluma. O le atua lea, o lea la tātou te lo lotu, tātou te tapua I le atua, a ele o manifest le atua, ele o vaia le atua, ma ele o ngalue lo na mana aisea. Theo atua ia le au na ile e kalesia. Le atua le ala poa, po le atua le ala ititi. Ono le atua Abrahamo Isa ako ma Yakopo foi mai, o au le atua ele suia, o ana nafi o le aso a tai au tu mau. A fai wa le toi wha malolo ma I le atua, te taimile nei, lo na winga wa sui la le atua.
a fai ele o toe fai ele atua ni vavenga le taimi nei, lona winga wa sui la le atua, ona e tusa ma tus pa ia, ele suia. Ai se a wa tātou le toe va ai i vavenga, ma wha ma longa, ma le ngalue o lona nganga i tono e kalesia, all because o tātou uputuu, ma tātou tatonunga, ma tātou wanganu, lela tātou atu e la whiungu pa ia le atua. Tutono le tusi a Mariko. Amene. Mariko lo mta upo e fitu. Fa mai fetala ngā Yesu. Mariko lo mta upo e fitu. Fa upo e sfuma fitu. Amene. Tatotu mo tusi a Luka. Luka lo mta upo e sfuma fitu. Luka sfuma fitu. Feta mo foi upo e suma tasi. Te mana e vali mo le ata le ata to te le yo itala yo te fia tal no atu ai. Ona i to tonu i e te vatu mo le ata le au te lenga. O le e ola Yesu i to tonu o Yutaia. O Yutaia. E ele lato wanga nuu pe e ele lato tatonunga. Le ele au Judaism. Tatonunga fa Yutaia. Lala ye tatonunga fa Yutaia le teimi le to tonu lea. To tonu le teimi na ola Yesu la lang. O la yai, o la lato te tausi tu la fono, o la yai le tu maanga lato te whai ai. Amen. Ona saule o Yesu le teimi lea. E whai ala si, kauma whai o Yesu e vaku le upu. O la la ve feke e ngai le upu o le atua. Ma ngai mea i kupu i le o langa lea, i tonu i. O le ala yei tangata nei, i tonu le tusi e teo no, me o lo ufa matala ino, le tala le pela e to se fulu. O le ia le pela o tangata Yutaia. E ma le pela le ia le o se tangata Yutaia. But I really want you to see le ese e senga o le wha atua tua. Le ese e senga o le wha atua tua o le tangata fo ino le mea. O le tangata e le se tangata lotu. Tangata e le o se tangata religious. Ma le wha atua tua o le tangata mapulotu. Right? Whamatala tuspa ia Lukas fulmal fitu. Ua alumalanga atu ia Yerusalema, ui ai i Samaria makali laia. O atu ia i le tasi a ai, ona feta ia i lea maia o tangata le pela. To atingo anga fulu. Ua tutu mamau mai i la tau, ua la tau alalanga mai. Ua whapea mai, lea li ie, Yesu, ia ea lofa mai i ate i mātou. Ua sila fia e ia o na whetalai atu lea o ia ia te i lātou. I nā o ia whaali atu o tau i whaitau langa. Ua lātou wō na whaamamaina lea o i lātou. Amen. To se fulu lea na whamaina le pela. Whamaina o ua whaamamaina. A o sa vavali. Let's pick up le foi. E whai psu tolu wha mai, ua lātou alalanga mai o whapea mai lea li ia Yesu, ia e alofa mai a te i mātou. E iaila le tū maleanga, pe ono whai atu i tutono tu se teo no me nai wha matala ina ai, o tangata ua mai le pela, e le talia ina tangata i tutono le community, e le mawhai peifu o lai isolate kangata kangei, e le mawhai no o whaatasi i tutono le mea lai i tangata lau tele. O lea la o le tūla whono la Israelu, a whaamamaina lau le pela, o na ave leo oi a na i whai taulanga, yos taulanga, e ave o le tūle maleanga, e ave o i nā e toe a, whai le taulanga e toe ta lia ai le pela i to tonu le community. Whamere wha upisu malwha, ua sila fia e ia, o na whetala atu lea o ia ia te i lātou. I nā o ia whaali atu o tau i whai taulanga. Lau waftango Yesu tau iei. Nā o ia whaali o tau i whai taulanga. O le tū lea maleanga whaaleanga nuu. Ma le tū langa upu tuu. Ma le tū la whono. Lewa whai iei Yesu i tangata nei. Whamaila ia. Ua lātou wō.
ona whaamamaina lea o i lātou, o lae o anga i la au whaitaulanga. Mai o la tau o, fo mai o whaamamaina i lātou le keimi lai sa vari ai. Fo mai whai upus fuma lima, o le tasi o i lātou wana i loa, amen, fo mai o le tasi o i lātou wana i loa ua whaamalo loina ia, ona toe fo'i mai lea o ia ua vivi i atu i lea tua, ma le leo tele. Ua whaapau o ia i ona vai, ua whaafetai mai i a te ia, o le Samaria fo'i o ia, manino le whamei a Yesu, le whamtalanga o tala, o ia o le Samaria. Whai mai, ona whetalai atu lea o Yesu. Amen, I wish e te maua le vahenga lea. Ona whetalai atu lea o Yesu, ua whaape atu, e le i whaamamaina ea le toa tinoanga fulu, a o i thea le toa hiva. O le tala Yesu na whai i lunga atu, o e wa ai le whai taulanga. O le isi toa hiva, lea lava na o e whai taulanga, ai tasi tangata le toi fo i mai lea laifsi le Yesu o fea le koa hiva. Ai whai mai tala le whai usurvalu, ua lei loa ni e toi fo i mai e vi atu i le atua, na o le nei tangata ese. O le tangata Samaria e le o se Iutaia. Na o le tangata lea, o le tangata le lotu, o le tangata e le iloa se tū ma se anga wha Iutaia. Na te le i whai e se religious way. Pau le o le tangata na ia pupula o na mata, mai e iloa Yesu o Yesu le whaitaulanga sili. O la lava e o tangata i whaitaulanga wha ale tino, whaitaulanga o le tū la fono, ai la tau te le i mawhaina wa ai ona o lea ma fia o le mapulotu. Whaapongi sa ina o la tau mata e lea li o le nila langi ona e mapulotu, ona o le anga nuu, ona o mea ua maasani ai na latu ala e whai, o mea na whai au ngata maa. Wa whaapongi sa ina i o la tau mata, mea le nana whasidi a Yesu, o fea le isi toa iwa, na o le toa tasi a le sau ma Yesu o le tangata ese. O le tangata e le o tangata i le anga nuu lea wha Iutaia. Pau le o le tangata na tatalala na wa aima wha i loa i le atua, lena i e loa le whaitaulanga o Yesu le whaitaulanga. O le isi iwa, misi uma le atua. Misi le atua ona lea, la tau tū maanga. O la tau misi ai le whaitaulanga sili. Na o le toa tasia o le tangata onu ese. Whai mai, ua whetalai atu o ia te ia, ina tula ia, ina alu ua e ola i lo whaatua tua. It's so amazing le mamama le piua o mawhauwhau o tangata. Te loa i loo watu sina utama experience nei. I loo ola whaalea nganga. Wa iei tangata no utatalo ai e whaola inga. Fiu e kakalo e le malolo. I don't know why. Ai ole toa tele i o tangata e le i loa Yesu. Lunga le awala e le loa Yesu. Ngō kakalo ai, wha malolo ai Yesu. E pe e fōlinga mai a kakalo i ka ngaka i le loa Yesu, e wha malolo Yesu, o ka ngaka lako ke loa Yesu, e le malolo. Mai o te le whaapea, o te le whauina i le lunga sea o onga le nā mea. A le winga o lau tala, something like happen kongo le vāanga. Mure ma fau wha talitonunga ia. E ma fuina le talitonu. E le peo tangata i lunga le awala. E le i wha alongo i le atua. Lai innocent le ma fau. O lai ma alona talitonunga mlo na wha atutuanga. A o kakalo ai. Kakalo a malolo. Amen. Le la tatu tata noi vaenga ia. Le ese esenga o mure ma fau wha talitonunga. Ma le mafau e le mele ala ina a whai tātou pai postali o whaku i reise ese lokat ko hunga whakar lo mafau wha mapulo tūma lo mafau wha tatonunga i reise ese ai whaalongo i le upo le atua the pure word of God. Amen. Ina ia e moa se mele lei mai le atua. Amen. E te tono le tusia ale mātai o e vadu. Tau te ilo tono le tuspa ia. E le iai mas tangata Iutaia.
na whai mai Iesu e sili lona whaatuatua, no one. Whaalongo le tala lea. O le tala lea, e whaatatau i le tai au, o kai au le loku. E le o stangata iutaia, e le alu i se tūma se anga nuu wha iutaia, tatonunga wha iutaia. E le alu i tapua i le atua. E le tapua i le atua o langi. Le atua leo isa ako Iakopo ya le atua Abrahamo isa ako me Iakopo. E le o se atua la o tangata le tato whaalongo le tala lea. Foi mai. Ua o atu Iesu i Kapanaumi, o na sau waile ia te ia o le tai o le toa se lau. Ua ai oi mai ia te ia, ua whaapea mai. Lea li ie, ua ta otola au na i le fale mai i le supa, ua matuati ngā lava. O na whetalai atu leo Iesu ia te ia, o le a ualu watu e wha malolo ia te ia, ua tali mai le tai o le toa se lau, ua whaapea mai. Lea li ie whaalongo i upo tangata lea, e lea o ngā ona e ulu fale atu i lalo i folo fale. Tau lava ina o mai o sau whetalainga, e malolo aila au auna. Oh man, le faithful tangata lea. E lea o se kangaka loku, but listen, koe whaalongo fuila, fui mai. E lea o ngā ona e ulu fale atu i lalo i folo fale. Tau lava ina o mai sau whetalainga, e malolo ai lau au auna e tali tonu le tangata lei le upu a Iesu. Le whaatua tua le tangata lei le upu. Toi whaalongo foi mai, e lea o ngā au ona e uru fale atu i lalo ifo, o lo ufale tau lava ina o mai sau whetalainga, e malolo ai lau au auna. Foi mai, a wā o au foi o le tangata ua pule i ai le tasi. Wā o i o le pule o le taito se lau mo i la toi le iloa. Ia mo meo ami mo meo le au tau, po fita. E iai le pule o le au ta iafe, pule o le au ta i tolu se lau, e iai le pule o le au ta i se lau. E peila o i o le pule o le ta i se lau le foi mai, e iai le tangata i lunga o to au. O au foi, e iai tangata i lalo i fo au. Amini. Wai wai le malama o tangata lea. Foi mai. O au foi o le tangata e ua pule i ai le tasi. Ua au pule foi le au tau. A au fai atu i le tasi i nā aluia o nā alu ai lea. Ma le tasi i nā sauia o nā sau ai lea. Ma lau au auna i nā whaia le nei mea o nā whaia ai lea. Whaongo le whaatua tua tangata lea. Foi mai. Ua au whaafofonga foi no me le famtala ina tangata leo o lona tūlanga foi mai o le principle. Amen. Tu so le ufa melta tangata lea tau ana e fetalai ona o au. O foi. O au e tangata pule ia tau. A foi melta tangata e tau me fai te faia. I listen. O le upu o le malosi anga o le upu tangata na man faatonunga. A foi mai ia tau e fai se meo te faia. A o fai atu fo ila au na alu a fai atu sau. E whaalongo e malama i le malo si anga o le upu. E whaatua tangata lea i le malo si anga o le upu. Authority in a word. Whai lofo mai tau ana e whetalai o se upu. Malo lola o ona. Wai le faith le tangata lea. Whai mai na whaalongo lo ia Iesu. Whaliu lo Iesu lana au so. Hei, o mai fwoi la. O le maka upu sili a lea. O le maka upu sili lea ke mga oia ki o yo kouloa. Whameritala Iesu, ua whaafofonga ia Iesu o na hofo ai lea. Ofo lea tua. Le ofo i kangaka lea, ofo kangaka le loku. Ofo tangata onu ese. Whameritala Iesu, o na ofo ai lea, ua whape atu foi i e ua muli mai, e moni. Amen. O te whai atu ia te outou, o te le i loa ia isora elu lava se whaatua tua e whaape nā ona te le. O lai whaasanga koi pe kelu nge whaalongo ia Iesu ia so uma. Io angi manang au so. Lai whaasanga ia Iesu ama Iesu o ke le i loa i kongo isa la elu se whaakua peor kangakalea. Whaape pe kelu Jesus. E ki ngāra le ko ngā kala. Muli Jesus, we left everything.
tu o mātou ai ngai muri a oe, and yet, e sidi aku wha aku kua ngaka le loku. Ona o lea lava o mai le au so o la lava ea, o la lava i le mafau religious. Lātou tatonunga wha ayutaia. E le i malama lama le au so i le kangaka le lako ki whio ai. Le i masesi o lātou e loa, e le i wha alia iai, o hai le tangata lea. None of them know. Lātou te le o loa, o le tangata lea lātou te whio ai, o le atua na whaia le langi ma langi, o mea uma na whaia le tangata le muri iai. Sau la i o le tangata le lotu, sau whaahali ai le atua mai loa le tangata na, a o le ngei lava i muri kangaka religious, kangaka loloku lako ke le iloa. O le tangata onu ese. Sau i loa le mana o le upu. Ia, o le tangata lea, whai mai Yesu, o lona faith e great, e te le le whaatua tua tangata lea. This is a great faith. A fia te le lo whaatua tua. Whai koko kangaka lea, tau lava o la upu. Whamerita la Maria le au so o voi le lenga ai, le au vaenga voi i nai le whaapoiponga i kana. O le a lava le me whai atu Yesu e whai. Whai. That's faith. O le a lava le me, whamerita la Maria whai atu Yesu i a Maria ino wa uma le waina i whaapoiponga. E hafo, wa uma le wainga mai Yesu funai. E le io o mailo taimi. E whadiu Maria whai i afo, i tangata. Follow instruction. La lava le me whai mai Yesu e whai. Whai. Whaatua o Maria i lana tama. Whaatua o Maria i Yesu. Ele iwa ai Maria i Yesu o sana tama. Nei. Na wa ai o le atua. Ona fo ina whailoa i le angelo. Whanau me le tamo Emmanuelu. E lona ua le malo. Emmanuelu o ia te tātou le atua. So now God walk on the earth. O le wa ai la Maria i Yesu. Ele o wa ai o sana tama. O le wa ai o le atua. Ia. Laiva ai o le atua, sidi atu ia te ia. Lea laifa mai lola le tala ai foi. Ai foi. Fetalainga Yesu. Whaakukumu roa la ia. Vai muno la mena e whaakukumu i vai. O ngā ave la ia. Follow instruction. E le i kauma whai e ka whika. O le mea na whai atu Yesu e whai. No o whai according to the instruction. Na whai e tusa ma le whaatonunga. Ele i whai any religious way. Whapea, ia, e ka kaunga mai ni wainga e mai e palu ia pe. Lea lava ngi whainga ngā whai e le wainga. Ele i wheko unga inga. Aia, they just follow the instruction. Whai le mea lai whai mai e Yesu. Uku vai ko kongu o le paelo. Ave lingi. O kei loa aianga maa salo, aianga ngā si i ko kongu whapea. I follow the instruction. Pau al ming mai Yesu, uku lingi. Usa pole a linga kwa le vai, that's not your problem. That's God's problem. But your vainga o e fai o le faith. Pau le mea o le follow the instruction. Yeah, for mai, uku le vai, lingi, lai mena tupu, na va ai le mana o le atua. Ai sea, ona na faa longo i le upu, ma fai le mea lai fai mai le upu. Ape na fu la tangata lea. Le si tala. Tono le Mateus fu malima. Si kau tatu tata noa le mafau lea fa religious whainga i to tono o tatu nunga. Right? For mai le, fa upe, let's read from verse 21. O maliu ese Yesu i lea mea no o atuai lea o ia i le lau ele o turo masai tonu. Whaauta foi o le whawhine kanana e le o se Galileia. E le o se whawhine Iutaia o le whawhine kanana. Foi mai, ua sau mai lea lava i tū, ua alanga mai i ateia, ua whaapea mai, lea li i e le alo tā vita, i e alofa mai i atea, ua leanga lava la utama teine, i le te moni ua iai. A ua le aise upu na ia tali atu wa i ateia. O no mai ai lea o na soo ua ai oi mai i ateia, ua whaapea mai, lea mai, i e tu ina hatu i ateia e alu. A wā ua muri mai o ia maalanga mai ia te i tātou. A ua tali atu ia, ua whaapea atu. E lei au ina mai ia o inisi,
ai tau lava o mā moe o le ainga o Israelu ua leiloa. Ona sau ai lea o ia, ua ifo ia te ia, ua whaapea mai, lea li ie, ia e fesoasoani mai ia te au. Ona tali atu ai lea o ia, ua whaapea atu, e le tatau ona avele mea e ai ale whanau, ma lafo I uli. In other words, foi mai Yesu, e le mawhai ona avatu ia le mea ai a foi, se mea ai, avatu ma se maile, se itu lau. Lau whaatu sa Yesu, le whawhine lea, o le maile. Ona, o le ingoa le nao, le iloa, o le whaingoa ina le nao, o tangata nei. O tangata ia whaingoa o uli. Lea lai whaeto Yesu, e lea o ngā mea ai manu I uli. A mea ai tangata I uli. Whaalongo le tala le fine. Ona whai mai ai lea o ia, lea li ie, e moni a oe. Right? Ona o lailo le whawhine, o le wala au, o le ingoa le ngai whaingoa I la kou, o la kou uli. Whai mai le tala le fine. Whai mai. E moni a oe. A wā foi ua ai e uli o momoi mea ua pā uu I lau lau. A o la tou taula, ia po o la tou matai. Whai mai e ai e uli me pa u mai le lau lau. Momoi mea, a o la tou matai. Whaalongo le tali Yesu. O na tali atu ai lea o Yesu a whape atu ia te ia whunai. Ua te le lo whaatua tua. E umalele le kuspa ia, ele I whai Yesu ia pekeru e kele rong whaakua kua. Lei masa siur au so o whai Yesu e kele whaakua kua. Ai o ka ngaka nge whai Yesu e kele whaakua kua, o ka ngaka ngu ese. Tangata ele ilo lotu e mamama fau, ele I palapalai ni awa onga. Ele I palapalai ni tantonunga, o la lava I whai kausa o ar kuspa ia ka ngaka nge. Nai mamma ale ma fau. Ele o whai ele religious way. Whai according to the word. Whai mai, o na tali e tuai leo Yesu a whape atu ia te ia whunai, ua te lelo whaatua tua. E pei o lo manao, ia whape lava o na whai ia te oi, o na malo lo ai leo lana tama, teine, I lea lava I tu waso. Te I loa to tonu al tu spa ia, e te va ai, le ngalue o lea tua. Sau fo I le kama leo Iakopo whailanga kala e whaakau whaakua kua. Au mai le tamao le au whaatua tua. Au mai ma le whaatua tua o le whawhine ese. O le whawhine ino ia Raava. O le whawhine Raava. O le whawhine lea lenga a. Le sa whaapiongo o ile au spai fo ilele. Ai o le whawhine o le taritane. O le paumutu. I o le upuna le whaongai tātou teimi nei. Prostitute. A o le whawhine lenga. Nga whaalongo makau ile atua. Na tele ia, mai le tai, au mai le tai au mai upper amo, le whaatuatua upper amo, o le faithful upper amo, o le whaatuatua o le tangata, le na a mata mai ei le afoi, le whaingoina the father of faith, po o lona whaatuatuanga I le atua, le tātou te whaatuatua ai, le tātou tatonunga, ta uami o tonuina I lona whaatuatua, le ala I tātou, pe o ina le na a mata mai ai, ia le na tātou o ina le whaatuatua, the father of faith. Ai saudis ka ngaka nga whaakuso e ka maleo Iakopo po fo mai, whaapena fo le fine leo Raava. Ai le o se whawhinge I ukai, ele o se whawhinge o se tatonunga. O le whawhinge o nu ese. Ai a, ma le mawhauwhau, whaalongo lo I le atua, ma tau ro le whinge lea. A e manao I manui o le atua. A e manao I toe va aia va venga le atua. Fai a wala la whamel tuspa ia. Yes, whamel tala tuspa ia na polo misi ama fola I sufa mai e muli atu nei whailonga ia tau o e whaatua. E leo whai mai nga o la ko e la ngoinga kuspa ia mai whawhi au. No, anybody. E whaatua I le upu, e muli ai whailonga. Oa onga, matari tonunga, ave loi to tonu le whaafiolo le tuspa ia. Sau le poto ma le whaaliwinga tangata. Whai mai, le inga o ka ngaka ua whaauinga.
nga o ka ngaka wa whae e le atua le. Nga o ka ngaka ia laua wa wha winga le atua. Sao, langa wha winga le atua, o le aso ana e talia Yesu na e mau ele nganga pa ia o ia ona wha unga. The same day. Ona, o oela le te mai mua mai, ua e maua Yesu, you still, na ia te oele pule male mana, ona o nau to tonu ia te oele witness, le anganga pa ia, o ia la le nai, ile upulea, o Yesu la, te le tangata, totu tu sia mata yo, no nunta upus fuma le ono, o ia, o kako ingan maka i fuma le ono, fe upus fuma lima, mas fuma le vanu, tato fai tau mai lunga atu fai suma todo. Fai mai. Ua mali watu Yesu i le lau ele o Kaisareia Filipo. Ai lau ele o Kaisareia Filipo, ona fesidi atu ai lea o ia i ona so o whaape atu. Pese ale upo tangata ia te au, le ata li o le tangata, po o ai au. Lea ua fesili leo vahe kai. O ku whaalongo, o ai au se whaalongo, la se ku whaalongo, o ai au. O ai au. Whamaritala, ona la tau whai mai ai lea, o le upua isi o oe o Ioane le papatiso, a o isi o Elia, a o isi o Jeremia, po o se tasio le au perfeta. Ona feta laia tu lea o ia te ila tau, a o tau. Pese ala o tau upu ia te hau, po o ai. Lea ua whai Yesu i ka ngakang ila ko ki whio i ngā uso. O lea ala sko vai, o ai la. Ona whetalai, ona tali mai ai lea o Simona Peteru o whaapea mai, whaalongo. O oe ole keriso, o le alo o le atua soifua. Whai mailo Yesu i la loifo. Ona talia tuai leo Yesu wa whaape atu ia te ia. Amu ia oe Simona, paiona. Awa ele o se tangata na ia whaali atu, ai ia te oe a o lou tama o ile langi. Amene. To a tele o tou ma tātou ie lo lotu. Tātou te iloa le atua lana laifa matala mai le whaiwhi au. Tātou te iloa le atua ono laifa matala mai le pāteli. Whamatala mai le epikopo. Laifa matala mai e isi. Ai whai mai le tala ai foi. Ai Yesu, ia vi ia le atua. Ona e le o se tangata na ia whaali a te oi. A o le atua soifua. A o le atua soifua. O le nau ta inga lea, ia e iloa le atua, ia e iloa Yesu, aua i e whaatali whato a e a o a oina tu spa ia ino e anu le lotu. Aua te whaatali tali se ilonga i la hunga Kevin whato a e iloa tu spa ia. Halu o e sa ili o e le atua, e ala ilana upu mawhaitau, e whaali o tua e le atua ia te oi. Whai mai tala tu spa ia, ko ke le manga o mia se whai a onga. Ia. Hata no tu spa ia. A fio I fole anganga, ko ke le mga o mis whai aonga. O lo na anganga naia o a o ia te o tau. Whaaftaila ile atua, o le whaonga hina o le o hau ia manisio o le au uso matangata. E a o ina le upo le atua, fe so ani ia te o ia e iloa. Le anganga pa ia na tonu ia te o whawhangalo wanganga. Se ia o lava na e tuputupu, ona e alu lava le o ea. Sa ili mase ia, ono o Yesu e whaahali Yesu. E mawhai ana e mawhai ana whai mai Peteru o orke riso. Ia lo le atua. Aina te le iloa ai. E le I whai mai Yesu, o le mea levi ia e Yesu ia le iloa e Peteru o ia. Ona na reveal ia I pena whaahali ai. Pei ona whaailoa o le atua ile le pela lena halu matai to foi le to se fulu lena o na le to atasi ana I loa fai taulanga na tatala ona mata I loa o Yesu fai taulanga. Amen. Pei foi ona sau tai au I loa Yesu ma le mana la ia Yesu ma le mana ola na upu.
Pei fo ona iloa le fafine ia o ia malona tulanga malona faatuatua ia Iesu. Faapena fo ona faailoa le atua ia Petelu o Iesu o le keriso o le alo o le atua soifua. Na reveal iai e le i faalongo i seisi na reveal iai e le atua. Faapena fo i oi. Ta tauna reveal le atua ia te oi, tauna faailoa le atua ia te oi, pe o le o kamai ko alua fo ina sa vali e mau. Le na o ina ua toi tu mai Iesu, la sa vali ko alua le lunga wala, alu aku a Iesu sa vali faakasi mar ko alua lea, le ai ma se si o inga sa lailo, o Iesu la la ko keo, ele i reveal iai, pena unveil la Iesu, pena faailoa Iesu, o hau lea. O la lava sa vali mai Iesu, it is possible for you to go to church, ai te le iloa lava Iesu. E ma fai ana lua sa vali mai Iesu, ai ke le o iloa Iesu na. Se ilonga lava e reveal, tasi a le ma fai na ia reveal ina. O le anganga pa ia, ona o ia, o le moli mau, o lo iai le mana. Ai le ma fai na ngalua le anganga pa ia, without this. E le ma fai na ngalua le anganga pa ia, se ilonga lava, ea, e iai le upu. Le upu lea, pau wana le upu e performa ilunga le anganga pa ia. Nothing else. Just a word. Joy ave ese mai tatou mafau i la fo. Te lo fa tu te ese mai lotu? No. Te lo fa tu ese mai lotu. Te fa tu ya te oi. Toi fo i le upu lea. Ia reveal le tua ya te oi ilana upu. Go back to the scriptures. Go back to his word. Put your faith in his word. Ai leo a tatou tatonunga ma mea tatou te whaia. O le nganga pa ia na o ia le moli mawola. Le ele iai Kevin le aso na tusia le tuspa ia, o mea umai tonu tuspa ia, o te le iai. Whawhengai mamna mairi Kevin i mea kanango mai ai, because the Holy Spirit, he's the one. O ia le witness. O la na fui tonu ia te oi, tonu ia te au. Tato ua sa vavali, i le mana o lana upu. Let's go back to his word. Whamaile si, ia, whamaile upo le atua pa, whamaile mea lea, he said, but when it comes to the word of God, there's no such thing as but. The word of God is the Lord in the Spirit, and it's the sword of the Spirit. Let's follow his word. Tato muli muli lana upu. Aue te muli muli tu manga wa maasangi ai. Po lea lavalo waluaku, lea lau whai atua re tala lea. O te le popole foi. O lea lava lau whai unga e te ilo e le ola ilo wanganga lokunga ki loko yaru ese. Pe ale ola, a fei te le o ilo ai ke riso, aru ese. Su ese lotu e ola ilo wanganga. Su ese me ola ilo wanganga. Ona at the end of the day, e le tūlau tatununga nai lumo o le atua mo oi. O lau lava whitwhilinga. O lau whitwhilinga. O lau whitwhilinga. Let's go back to his word. For mai tala Maria, le lava me for mai Yesu fai. If you want to see miracles, do it in that way. Fai le wala nga, o le lava le me fai mai Yesu e fai. 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 Mea le fa melana upu e fai. Fai. Aua le fai e le anga nuu. Aua le fai e le tūlanga wha maapulotu. Aua le fai e ni mea ua masani ai. Fai. E tusa malana upu. Wha manuia le tua ia te oele ainga pele ia ke riso. O le nau ta inga. Ia to e tuulo wha atua tuanga i le upu le atua. E pei o tangata ia no whaitau atua na neina o lato. Maua le malo longa. Ele ona o se tūmaseanga. Ai no lato maua ona o lea. Pure. Their faith is pure. Le ai se tūmaseanga no ma se mapulotu man tūlango iai. La lava e pure. The word. Upu le tua. Tūlo whātua tua ilana upu fumai Yesu. O tau wale ai sa upu i o tau loto. Not us. We have the word of God. Amen. Iei le mana ma le upu le atua i o tātou loto. A whai o le te mai mō ma le nei a fiafi. Ma le nei tūla. Te fieta lia Yesu a vea mali i ma whaola. Le Yesu le tano a tuspaia. Yesu ke riso.
A fai te mana o talia o ia, ma ia mawhai o na whaali o ia, ma whai loa o ia ia te oe malua sava vali whaatasi, whaia se amatanga fau, o le sava linga whaaleanganga, e a mata mai mua i le ola whaaleanganga, te tauna mua e whanau. Peo na whai o Yesu ya Nikodemo, e le ma whai o na, e lore malone, si longa te toi whanau, born again. A whai te mana o e toi born again no tangata ma toi whanau no tangata. Ina ia ma whai ona e loa le sosia ma le mano le upulea. Ma e maua le nganga pa ia. A whai fo o le te mai mua mai te fiata lia le nganga pa ia ma papatiso ina o le nganga pa ia. Ale me te le whaatua whaatasi ala u whai te talo mo tato. Amen. Wha malo longa. Amen. A whai o le te mai mua mai la u whai te talo whaoltanga mo i la tau o e fiata lia le whaoltanga whaataitai mai upo talo nei. A mahea ono o te talo la ia mo i la tau e fia mana o mia le baptisonga le nganga pa ia. Release your faith. Stand with me. Ono la whai melitus pa ia. A tonu o le mawhaina wha he e lima te receivinga le nganga pa ia. Ai mawhai lava fo i ona. Your faith in the word. I le nganga pa ia. Amene, whaatuatua tātou, whaatuatua whaatasi mo i la tau fitalia Yesu whaataitai me upa talo nei. Le tu o lo mātou te mā, o lo mātou wa li o Yesu ke riso. Wa o whaalongo i lau upu, wa o taritonu i lau loto. O Yesu ke riso, o ia o le alo le atua soifua. Wa e whaatu ina mai o ia na ye uoti, o loo soifua pea. Na e whetalai i lau upu, talitonu i o mātou loto, tautino i o mātou ngutu, e o mai ai le ola. O te talitonu i lo loto e whaatuina Yesu mai na ye uoti. O te tautino i lo ngutu, o te avea ai Yesu ke riso, e avea maalii ma whaaola i lo uneola. E whai ai se amatanga fau o la usavalinga whaaleanganga. Tama, o te fia i loa oe, whai loa mai lo fina ngalo, ta tala la uva ai ia o i loa oe, a o sa vali whaatasi malago fio. Lo wanganga pa ia, e a o mai, ha o hai mai, whaatonu mai lo tangata, ma lau sa valinga whaaleanganga. Ono le suafa o Yesu Keriso, wa o le mamala au tuai nei. Amene ma amene. Mo ila tau e fia mau le baptisonga le nganga pa ia, release your faith. Whaatuatua whaatasi o whaile nei te talo ia whaapeona e whaatuatua i le atua i te maua le papatisonga le nganga i te tautala i ngana ese te tatalo ai i le atua te tatalo ina i mea lilo whaailoa i le atua lona whiangalo mo oi. Le atua lo mātou tamā a o mafuta mai lau whanau i lātou o e ngā lala e fia maua lau papatisonga. A louwa nganga pa ia o le whaia onga, o ia o le mori mau, o ia o lo ia i le mana. Ina ua talia e i mātou ta māla ua fia ua papatiso. Ina i mātou papatisonga o le salamo. Ai o te whaahe e lima ta mai lungo lau fia o le whaatuatua o ai lava lau whanau ua fia mau le papatisonga louwa nganga. Mo o mia mo ua ngā lala i hate o tama a fio i folo wanganga. Se i e whaatumu ia te i lātou, papatiso ia te i lātou ta mā, tau tala i ngana ese, whaamālolo i mai whaia vāvenga matuli te moni lo swafa, i lātou o e fia i lo fina ngalo ta mā. Whaia e tusa malau upu, ai le o mātou tūmanga, ai le o mātou putuu, wa mafu ai ona le to ia se mana i lau upu. Ngā lue mai lo wanganga ta mā, lo wanganga pa ia ta i lau whanau, lau whauunga, ma lau baptisonga, i o lātou wola ma soifu, ono suafa o Yesu Keriso, wole ma wala au tuai. Amene, ma amene, ma amene. Amen. Hallelujah. Vi ia le atua, ta i le atua i lau fōlaunga le leiva yaso, sava vali ma le atua, whai e tusa malana upu, a whai mai le upu tamatau, alu le kamakau, a whai mai anga vali, alu le anga vali. Mai tala le atua, peace to you, I know I am God. Follow his word. Amen. Umana polo misi le tua ia malaki e tolu whai mai o te whai loa ia te oi le ese ngolo au auna ia te au ma lo le au auna ia te au. Ia i loa o oio le au auna le tua e ala i ngā ruenga o lo whaatua tua. What is work of faith? E ala le i le wha malolo. Ma i o ngā ruenga umalava
e tusa malo whaatuatuanga i lana. Upu whaamanuia le atua ia te outou le ainga pele ia Keriso, ta i le atua i loutou soifua, ia, malo nei ola, ia, tātou toi whailo ai. Steimi o mua, ia, i le alofa, maleanga le lei o le tātou tapa ausili, ta i tuai loutou ola, i le aso lua, i le tātou so ino tātou proclaim, le teimi nei, o Kevin Uluiva le nei, alofa wha pele mo outou, wha aftai foi, pa anga umalawa le tātou ministry, alofa le atua wha manuia ia te outou tātou toi whailo ai, soifua.